Ka election commission kari kala penlong ya ke jingyo vote ya ke election steng samoi ha ki lai teli ki constituency ha Meghalaya. Ha ka ba keseng NPP kala job ha Rajabala constituency, bat na maurang keneng constituency, kat ba ka UDP kala job na ka Mauplang constituency. Ha kini ki election uba penyat sing siem na ke NPP ula penliam yu kertong ke Kongres uba Highlander Karmalki da Hajar praspa ka Andrew vote. Uba penyat ula yo kat 1,000 sispa anyo punyo vote, uba Highlander ula yo kat 1,000 laispa andro puwe vote, uba Norbert Marbo ukertong Klemseng ula yo kat 100 vote, uba Esron Marwen ukertong Klemseng ula yo 100 prapusan vote. Kabudam none of the above ne nota kala yo arspa laipo pra vote, bat uba Arbiangkam Karso Omat ula yo arspa kat 100 vote. Hawa pa chaka Mauplang constituency usamla Eugene Lengdo nak UDP ula penliam yu kertong ke Kongres uba Kennedy C. Kriem da 1,000 sauspa iwe vote. Usamla Eugene ula yo kat lai hajar arspa prapusan vote uba Kennedy C. Kriem ula yo prahajar praspa prapusau vote uba Lamprang Bla ukertong ke NPP ula yo 1,000 sispa lai vote kat ba nota kala yo arspa ar vote. Habapha syaka Rajabala constituency Muhammad Abdus Saleh na ke NPP ula penliam da syajar kendai spa lai punre vote ke kertong ke Kongres ka Hasina Yasmin Mondal. Abdus Saleh ula yo kat 2,000 praspa arpulai vote ka Hasina Yasmin kala yo kendai hajar praspa kendai punyo vote. Ashahel di Shira na ke UDP ula yo 9,000 arspa sa punyo vote. Kingston Bimarak na ke BJP ula yo laispa lai pulai vote. Karla ar sangma kertong Klemseng ula yo arspa sanpusan vote, bat kanota kala yo sispa nyusau vote. Ban chupen kan mau ya ka Rajabala mencual lami ikmat dau Dr. Azad Zaman nak seng Kongres. Bat ya ka maureng keneng lami ikmat uba David Nongrum nak seng Kongres. Nere keseng Kongres kam shumlala ban job hakini ki constituency. Kadbai ka Mauplang haki sinam ke belalej lami ikmat ukertong Klemseng uba SK Sun. Nere mentau samla Eugene ubari ukon jong uba SK Sun ula syajit ban mi ikmat ya kenika constituency na keseng UDP. Lo kenika jingjok jong pida 1,000 bot lam. Ngaso ba upaj ba ula pin I sisa ya kajing I ke jong ki ya ipa ba kikam kipa ba kam ba ipa ila le constituency hakini ki laisna. Kum ba pila ong hi pi ya kajing kali kajing temu ko jonga ta ko ban lek ha office man pai kikam ki ba per ba ipa ila le Kikam kiba itmu ban le ko kala ayo ban play kala kulti ban yo an pendek biki ngis ngau nak liang parti ngis ngau yo mesim ha ba kipaj ba lalong sukum menuru kisania ya ka NPP bat kumju ru ya ka UDP namar ngi penjeng bro lai tali de hapo mau plang I job I ba Eugene ibade naka partner sejongi nak liang jong ka UDP bat kini ke arteli pe ngi job mi ka we ka Rajabala bat ka we ka maurang keneng tingis ngo skum burom ye ki paj ba nong tebut bat ngi yo I ya ke jing donokat jong ki ban ngi bat nang ne sekmat ngi nang penpau susu ye ki kam ke jongi bangin trei bahan ka menta jong upaj ba ka jala bro ko we Badan kenika jing kenok ba kenika jingjok komle kata ka jingjok nang kecil jing paj ba hande kali bet lingma ka jiphe tingka pidan yu ban pensai alor kata iya kata ngem don kam ban pensai namar man ki election nu barem ukunno bet ba te pisah. Dia kata ngatrai kam desu ke betemai, ya ke allocation unu kandidat barem usuang baik bangirem namar bagi ai pisah. Dia kata kade ke ba julong hi berbor, te ya kata ngamla ban ong bangan kren ko nu rei ke ba khaddu hi kalau ngopi mendon kser mendon rupa. Namar ba syani agi pai ba ya kandidat bat kumju ru ya ke parti ngatrai kata kade ke bedon kam ngi. Ai ke kongres tengah la bong lepai ki perlok ba pe syua ba ke jahat kan ngam. Deskau bahaya ya kenti no namar yo su ya yap jolop lu rokat. tengah soban penparu kajing ai kublai kerpang na kamta ki nong kershan pai ba hi baro ki bar don haman ki shinong man ki dong jong kanika khatlai mor keneng constituency ki ba lashania bat ki bala ai kajing kershan yangi hakani kenti na kamta kajing kelah te ngaso burom hadu kata-kata ya ki pai ba kila shim ya kanika rai ke ba let's say ke babha nam ta jongki but ngaso ban ong bakani ka jingjob jongi hakani ka sngi kanam dei ka jingjob jongi kum candidate lane jong ka party lane jong ka government re ka dei ka jingjob jong pai ba ka
khatlai mor kaning constituency but ka jingjop jong pai ba hakanika jala Meghalaya bro kawe nakamenta ban wanra eka jingkala hakilyang ibabun. People, I will work for the Rajabala peoples. After 1.5 years only, you can ask me what I have done. Thank you. Thank you so much. As I said, the main impact that has been there is the people have felt the development work. The grassroots people have realized that the difference that this NPP-led government has made at the grassroots level. And therefore, the people's perception has been very positive about this government. And that's why so that's been the turning point. No matter how many campaigns and big meetings you have, it is ultimately the individual vote that matters. And only when you're able to touch the lives of the people and make a difference in their lives, then only they'll be able to, or they will vote. So therefore, this is a clear mandate that people have given. If you look across the 3 constituencies, it's a clear mandate for the government.